berek kami holong ni rohamuna na margelengi takas matutu hatani bata tanamando podari na tua ama dorere anak dorere ayanakmu don nyon mang nabo habe tulang nabasa unga mudar satu ngamudar nyon mudar mudoda datung na buhay besira ngon nyo pinufus mo tulang takas matutuhamu na margelengi asima rohani Tuhan tujulan naron saya sama pasu-pasu mi tulang gongomon nyon borumon do beremot tulang jadi sarimatua mahamu akan tulang tulang tujul narion asa dong mga jara-jari nyo beremot nang habis salu nang borumot tulang tinitik matutu tinopa ulang-ulang pangarahu na so dia betutu na pinatupa muna naking saya gudang marihami yo pinatu Mas mabigihatan na meon nitawa itiyo bina imayo panguhatan ba masih tiyo jala pasudong wasatan Lasma rohani timuna tulang tuis hoy abema rohani gila majita Seguro silo tuis asima rohani Tuhan tulang tujul narion tugabina nilo nami sino pinahan nami marhiti pasu-pasu sama satu hantai asa buiro pe utama sa unod pe si matubon nami asa sa kapukamuna tulang nami tulang nabunjoy Tinopa tulang ulang-ulang pangauna tuksoni ay natuga sa gurang marihango pinasuna sinubuti mahami tulang tajalang Raja Namurti idol jalangin ang tua tulangin do kamburu awang jadi situ Handa dinalap kamu buru nami nagabi baramemu helamu na yamang buru nagabi helanani bisa lang iro hamang buru kita bisa tukon nila singaruhanani lawan na tutok kamu hubung alaman kamu asas dan di masa nami pinggan lahot mana area ini atas na idealas dohok betul si buru Anggir mahok di amunaudi hok na din kapujulan baru untuk nyabat dari bapak. Anggir na di banyak kamu sama ano di dalas las makat kudin muna pasi-pasuan na nagdala. Songondik ke saud mahok maju hujulan narion as anggir las rohata dan menulis na ihilak ka nga hula-hulaw buru at tamang buru. Asa samandan idak ni naman tuwi manang sibuho ng nami at tamang buru. Titil man at pa gulang-gulang pangarahit ni. Menurut songani pinabuhi terasa tadi. Soalnya dalas dohak dan kesimpulan pasang orang mana sang soalnya mana pertunjuk mana soalnya mana sahabat nani kamu akan mendorong nani marga juga Maya tulang pasatang ya jalak kita akan mendorong pasatang itu tulang nani marga sedua orang buru kami temui raja situ orang dohak mana Jolo tatanya di bawah Ekitio, Una kita mga cerita. Nasa dia mah tio ang kapari di Tanya kita tuh Saur mau pairing-iring ang kapinagparmon. Asa tua sekoruma didulok di purba tua anak-anak didulok ni Sinoduma. Tubu boru dongamu sarma tua, tubu anak dongamu sahat tu na pairing-iring hopo siap ni. Ini may ma dilay dohot diberi nami. Yang matutu udur mamu hudur tujaruan di rumah enam perumatan kamuna 11 rumahmu dihami aka hula-hula muna lasma rohani daging lasma rohani kedimuna memita satami deke tio do idalaso sonlok dan setu ada orang nabi sisi masih bertua golang torahuna sonlok penagota foto hami aka tulang muna situ orang nang manadu setu ma manggoki dia munaka pinasuna semua ma dia wa keperduan tajam. Oke, bisa tayo mo itong nani sora. Ahora na akatulang do idealas sengkiat naik ke las miroharga mahitari sederhana satu ketika namangi asa sebelum langsung ada naik ke kedok kami asa Solomon mirip betul sepengking mau masuk batu apa mari datang yang kami Solomon ada nih langsung saya mau corona Roma pada masa itu mulai di bekas tiga asa dengan lain masukkan Indonesia putus dulu
Siti sa kupang kurang pangaruna. Tuk solo pia rumang nilai kedua idalas na botan ko kami sa tulangmu. Saya cepat tengah tanah nak korang biamu gerak pas-pasan. Sudah botan na ang kamang Raja di Karubas namin ba? Raja namin. Ison, Tibula City, hanggang Dakota Bebe, si Panganon eh. Di holong ni wengi ni huing ngoto nahina holongan nang jupang di manogoti setong tuho lauro haki Tina sonang rohaki huing ngoto nahina holongan nang nirsan niroaki sayolako dipikiraki Tapi tanah dua madalari hari di bagasan Tung so jadi sirah so